Alright, ayan, nimbag, oras na amin sa kapada, manipod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West, Talinga, Alawag City, at ito yung nga rod manena sumangbay, ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Kanayon ka di ti areng-eng? Ay, problem of the day. Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Yan. Kaya nato'y manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mang biyag ti may sa nga surat pakasaritaan nga ti udi nagat ada parikot na nga intay tumet balakadan. Alright, eta problem of the day ni Ma'am Eileen Itilawag City, Brigada Eskwela ti paulo na, sigurado ak maestra ni Ma'am Eileen. Alright mga kasin, kablaawang kayo tinaragsa ka pa nagbibuya sa dinuman na paset ti lubong di ayan nyo ita. Good morning, good afternoon, and good evening. Sakbay man nga nakisalaysay ti pakasalitan ti parikot ko iti biyag nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kastamit na nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsubsubay dito nga programa. Ilingad naklatan itinagan nga Eileen wenno Ma'am Eileen gaputa may saak kasinyong nga maestra iti high school dito Ilawag City. Nupay Jack makabuya iti programam iti live. At iti gundaway nga agreplay iti rabii no laki ti awan ti lesson plan ko wenno awan ti pakakumikumak. Ngem tunggal bakasyon wenno semestral break. No laki di dagundaway ko ket agbuya ken ka iti live ket umanay nga liwliwak. Nang rona no te agpakpakatawa ka ket kasla maikat amin ken malipadak amin nga problema, maikat stress, banbannog. Tauray no mangisursuro ak ket saan mat nga nadagsen ako nadang mentally, psychologically makabannog met ti mangisuro nang runa. No natutuso, naluluko dagiti estudyante nga agander kanya. Gapo iti trabaho kasinyong nabaybay ak ti love life ko. Hay college sak pala idi na udi ak naki relasyon. Ket sipud idin aging ga idinadaan ako niti trabaho akas maestra. Awan pa iti dimteng nga baro nga ayat kanya. Idi agdama ket addaanak iti parikot kasinyong akayat ko nga pabalakadan kada kayo. Gaputa malagip ko unay ita nga panawen iti Brigada Eskwela kadagiti na dumado mga pagadalan. Naipalagip manen kanyak idi naudi nga tawen. Iti kastoy metlaeng nga Brigada Eskwela. Idinamamok ni Renato. Ididimteng ti biyag ko ti lalaki nga na magpitik manen ti puso. Ni Renato nga naamamok idi tamaangay ti Brigada Eskwela iti eskwela mi. Ket maysa isuna kadagiti nag-volunteer. Ket do kasano tinapasamak kasinyong kastiman nga rugyak nga rod ti amin. Di ka kadipay maturog, Eileen, anak ko. Muna kay latan nanang, sumarunak to latang maturog yan. Awan met ti klase ita. Isu nga awan met iti pakakumikumam nga lesson plan mo. Angem, anya ka di aya. Di pagpupuyatam. Awan nanang. Kasarsaritak la digiti padak nga mamaestro kada mamaestra. Ta amuyo met. Tulong bigat dati maangay nga Brigada Eskwela ti eskwela min. Ket. Akita.
Da kami ti kang runaan nga agaramid iti wagas tapno no adu ti maawis mi nga ag-volunteer. Adu ti umay tumulong ko na kuma. Kasta aya. Aya. Paraan nga ayad data brigada eskwela. Akita kaslabayanihan nga activity nanang. Nga digiti konporme, mabalin nga digiti estudyante, mabalin nga digiti parents da, wenno konporme, mabalin nga grupo, organisasyon, nga umay da tumulong iti eskwela nga agdalos, ag-repair, agpinta, wenno anyaman nga kasapulan nga serbisyo ti eskwela. Kasta aya. Ay ket nasaya at manggayam no kasta. Wen nanang. At amo yung mo ti eskwela mi. Manumad laing ti janitor. Ken di mi talaga kabailan. Taado mo ti paggastusan ti eskwela. Ket nasaya at ba't dakas yung nga programa nga brigada eskwela. Tapno no alis to laing nga ma-repair, dagiti naskin nga i-repair. Alis to lang nga dalusan ti eskwela. Basta titinulong. Sige nga ron, makaambo ka. Basta saan ka agpuypuyat anak ka. Tikid di ko maasikaswam. Ket detay love life mo. Anya? Una, nabayag nga ibagbagaking kan ay na madanaganak. Agbaak kan samatan, maestra aileng. Ninahanang nga talaga. Kabigatan na kasinyong kat naangay nga rod te di brigada eskwela. Kasi ni Apo Diyos, adamay sa nga grupo nga imay nag-volunteer nga agdalos itik siled nga pagisorsoruak, kastamon tin iti aglawlaw. Ket dito'y nga namamok te presidente ti grupo, iso ni Renato. Alakit agyaman kami aser. May kayo nag-volunteer nga, tumulong. Awan ti anyaman na ma'am. Di ka nagpaiswan na. Talagang nga kasta ti aramiden ti grupo mi. Ha? Anya ka dita grupo yu, sir? Grupo kami ti riders. Angem, saan kami lang agra-rides no kwa? Wano saan kami lang agpaspasyar? Nabuo ti grupo mi, tapno makatulong. Kas kumakadeto'y brigada eskwela. Kasta aya? Wen ma'am, saan lang nga kasto mabalin kami pa nga tumulong nga mapalagdalos iti baybay, wano anyaman, arubayan. Mabalin kami tumulong kadag iti marigrigat. Kadag iti kasapulan iti financial assistance. Kas digiti marigrigat. Kasta aya sir? Wen ma'am, alakit, kan may isa ma'am, adamay sa kagrupo mi, nga ti anak na estudyante yo. Keda kayo ti pinili na nga pakisalian mi ti brigada eskwela, itangatawan. Alakit, dakkel ti pagyamanak kada kayo sir. Gaputa, napili nga ron ti siled nga pangisursuruwag. Ay na, marigata naklaki di nga agdalos no, sisyaklain kan digit estudyante. Kat sadot med kar digit estudyante sir. Saan na bali ma'am? Ada kamin. Ketuan nyaman digiti kahit mga poobra, matalusan, ma-repair, mapintaan, ibagam laing kada kami ma'am. Ket nasayaat no kasta sir. Ado nga talaga ti paubrak. Nasanay kami mo ti nadagsan nga trabaho ma'am. Ti kinagpaiswan na. Naduma-duma ti tao, bueno, naduma-duma ti trabaho, dagiti miyembro mi. Kas kumakanyak, may saak nga mekaniko, ada miyembro mi nga engineer, ada miyembro mi nga aguubra construction, adami ka grupo mi nga teacher, ma'am. Aya, kan naduma-duma pa Ada negosyante, ada tambay, ada estudyante, ada pwede kiti miyembro mi nga mahilig laeng iti mahilig lang magikadkadwa. Yung saan mo't unay umay makira-rides. Kasta nga talaga sir. Kat naragsak siguro ti grupo yu sir. Kat naragsak nga talaga ma'am. Iso nga adulat ti sumali. So kahit nasawen sir.
no makasalid na dita grupo yun. Saan da nga tumalawin? Kwa, adala tamat sa magmamano nga aglive ti grupo mi, angem into nagangay, agsublin to manen. Manen, aglive to manen, agsublin to manen. Ngamin, maamiris dan to nga naragsak ka talaga ti grupo mi, agsubli dang agsubli. Angem adamesa nga saan pa nga nagsubli. Aya? Kasta ka di, sir? Wen, ma'am. Adi ini, naimasan tayo talaga istoryan, Ma'am Aileen. Ket, bebeak pat lata di kiti kagrupo ko nga, isudat yung daldalos. Ket, siya nga presidente, alangan ba't kajak tumulong, ma'am? Sige, sir. Baliwan tanto latatag salitan, Ma'am Aileen. Sige. Tadangamin kahit kung adamagin king ka. Anya tayo, sir? Damagin mo na taitan. Sige. Naisot kahit mo. Anya ka di DJ damagim, sir? Damagik ko ma. No adda agunget, no awising ka nga. Intanto nga agmerienda jarwar. When lumangal daw, kumpurme. Ha? Awisin na ka. When, ma'am. Kahit ko nga maamuan, no adda agunget, when awan. Ngamin, itay ko pala nga, kitkitain ta. Dagita duwa nga dakulap mo. Dagita duwa nga imam. Okay nga kitkitam, sir. Kinitag no adda singsing na. Gabutawan singsing mo, ay assume nga, single ka pa'y laeng, Ma'am Aileen. Angem amangan kunak no adda nobyom, adda kaayan ayat mo, kat amangan no agungat, maawising ka nga intag merenda jarwar. Awan mo kidi nobyok, sir. Awan gayam. Dahil talaang matikait kong mamuan. Madamdamatan to ang saritan. Takayat ka nga awisen, nga intamangan ni Jerwar. Takayat ka nga ma'am mo, Ma'am Aileen. Sige, sir. Madamdamang harod nga agsaritatan. Tagdalos tayo pa dito yung kwarto. Sige. Sige, ma'am. Mayatak ta ko na. Ala. Anya ayada ta isi ma'am. Nang di ka matmangan. Saan man nanang? Adala rin ni playa nga kachat ko. Ay na, mangan ka pa'y laeng sa ka makichat. Tapos saan nga maperdi ta ganas mo nga mangan. Sige lang nanang. Nabsugak mo't pekid di tay. Anya? Oy! Talabay mo ang ngilngilawan. Ni nanang, adayang ngilaw ti rabiim. Anya ko mga awan. Adalang nga roden. Bebaan nyo lang nanang. Ay na. Asino ayada ta kacachat mo? Takasla ka lag, mauyong nga isem. Deti, presidente ti Riders Club nga imay nag-volunteer iti Brigada Eskwela minanang. Presidente ta anya. Dati ada grupo nga imay nag-volunteer nga nag-Brigada Eskwela di eskwela di pagadalan nga pangisursurwak. Kat inawis na kami ita nga nagmerienda jarwar. Kasi napangkamay. Simurot kamay. Kat mabainak mo't ananang no, agkid-kidak nga sumurot. Ngamin, dakkel ti na itulog da. Gaputa, nakadaldalusin ti silid ko. Akit amangan mait no, ada sa bali nga kaipapanan na ti panangawis na king kangamangan ijerwar. Ay, anya, inisiman nak lang. Ay, nanang, ti kunak, amangan mo't no adagandat na nga agarim king kadayta. Ay, amuam nga umuna no barupay, wano adan asawa na. Awang ka no pa iti asawa na nanang. Ay kata, sige, kachat mulat na nga raw. Awang mo't gayam asawa na. Amangan no day tante, nabayag ngayon uray mo. Ni nanang mo't, kaagpay sumat. Madandanagan gaputa maestra ti inalam nga kursum ide.
Sakit awan tinubyam. Anyayat kadanag yun nanang. Akit amangan kunak no maitulad ka kini Antim. Ni Antim nga may nga maestra. Nga, bimak bakit abalasang. Apay gaputa, maestra ni Anti. Kat nagbalin nga baak nga balasang. Agbalin naktumot nga baak nga balasang. Kuwan Kaaduan na nga baak nga. Bimak bakit abalasang kat mamaestra. Saan ka de? Saan mo't nanang? Nagadod maestra nga. Padak nga. Ada asawa na. Ngam adumot lata dagati awan asawa na. Saan ka de? Adamot nanang. Sungarod day tati kunak anak ko. Angam no ada agar aram keng kan. Paliiwom lakid di nga nasayaat. Ano lakid di nasayaat ti panggup na keng ka. Sung bata mo anak ko. Tapno sigurado nga di kanto agbaak. Unay kamot nanang. Wag ala, sige. Makiinaram ka. Tabarin agasawa kanton, Aileen, anak ko. Hello, ni founder Lord Elgin Manuel. Iti baay Batak City, Ilocos Norte. May sakadang iti kadwami iti nga napan nagbagbakat ti makmakina. Kada transmission ti lugan. Brigada Eskwela. Kung wala lang perdigada gaya. Perdigada Eskwela. Agyaman na, Ma'am Aileen. Dating mat. Saan ka din ako naking ka nga? Aileen latan tiyawag mo kanya. Taawan tawat di eskwela. Iso nga Renato mo tiyawag ko king ka. O sige. Aileen. Agyaman ta. Pinaggamtikid daw ko nga. Mangantamanin di tiruar. Nakakulkulit kan tumot ngamin. Ha? Saan mat Saan man lang aro din? Ibagak lang aro din nga tapakakumikumak. Nga busy-busy kami. Angin. Di kamot latag sardeng. Nga mga awis kanyak. Iso nga. Nagwena kun atap no malpasen. Tapno sardengan na kun. Kaya nasawin napilitang kalanggayam. Saan mo? Anya? Di ka nagpaisuan na. Maragsak anak mo ta inawis na, Renato. Nagyaman anak mo kasta. Kata, kastin ako nak hindi nagchat-chat ta. Panggap ko ti. Agarim king ka. Ha? Wen? Kaya't ko ti agdaton king ka, Aileen. Kung nalaki di dagasat ko. Sikagat sikan to laeng ti babae nga ipatig ko. Sabi ko mata. Ikanak tinamnamak nga mangipaneknek nga. Nasaya at intensyon ko king ka. Nabita pa nga nagamam mo, Renato. Wen, amok day ta. Isong arod nga, luwen kin mabalin. Kaya't kalata nga makadkadwa, makasarsarita. Takayat ko nga, iyasidig tibagik king ka. Kaya't ko nga mamam muna. Kaya't kamat nga mamam mo ito. Kaya't kamat nga mamam mo unay. O sige. Ha? Palubusan na? Nga agdaton king ka? Aileen, awan mo't kiti problema. Tako na, baro ka mat. Balasang akmat pa Angem, diyak mo inton ka ka nga. Sungbatan. Diyak mo pa anyat sungbat ko. Gagangela day ta. Angem aramidik ti amin, Aileen.
Tapno no aklunem to, ti panagayat ko king ka. Kat apay ko mga di mo palaang sungbatan. Ibaybayag mo palaang mag, anak ka. Ala ni nanang, gagangilaang mo't alangan mo't nga. Sungbatak nga dagos, nabit pa nga nagdaton kanyak. Ay kata, no lakit di mapanagnakam nga. Napudno iso na king kakit, wun, sungbata mo na nakaw. Tapno awan ti danag ko, nga bumakit ka balasa nga kaskin ni anting. Ay na, dahita kay manunanang. Akat paliiwik mo't kan, uray man pa'y, adan marikriknak nga panagayat king kuana. Kat, no aklo nagkadagos amangan kat may baga na nga easy to get ak. Ay na, ado pa lang akasta nga isi style yung mag. Adagayang marik na mga ayat king kuanan. Di ka pala sungbatan. Amangan mat do. Mauman tao kat ibawing na ti marikrik na naking ka iti sabale. Ha? Agbabawi kan tao. Ninanang mo. Talaga, Aileen? Ti amok no mabayag ti panaguray ko. Ti panangaklon mo, ti panagahit ko king ka. Oray matsyak idi. Ti amok ka. Mabayag ka pa nga sungbatan. Angim, awan mat kid di ti makitak nga. Rason tapno no ibaybayag ko pa, ti panangaklon ko king ka. Agyamanak, di kanto pulos agbabawi, Aileen. Ipatig ka ti uray la. Itad ko amin nga pagragsakam. Ipaay ko ti amin king ka. Adulaon na di kita karimon. Ha? Amang ano di mo matungpal amin da kita? Saman. Kaya't ko nga. No kaya't mo agad. Uray agkalay satan. Oh, nagalis tumatan. Sige. Makamu ka. Ito no, kaya't munti agkalay sa. Makikalay sa kanya. Ibagamlaan. Ngam kaya't ko lang aming nga paniknikan nga napudot panagayat ko king kailin. Wen ka din. Inaklon ka nga ruden saan ka di? Gaputan na paniknikak nga napudot panagayat mo kanya, Renato. Agyaman naglaunay, Aileen. I love you so much. I love you too, Renato. Ala, anya ti kayo sa unanang? Ay, pakipot ka pa ilaang matanak ka. Anya ti kayo sa nga road? Ay na, uresan nga ibagbagatan nubyom. Kaya't nan ang adan mapasamak yaw. Hala ni nanang. Kinagpay sumay. Mabain la siguro mangibagaking ka. Awisin mo alangan mo na siya ti mga awis ti nobyok nanang. Ngayon kami, ay katuwa na. Awo na saan? Agipakita ka itibo-tibaw. Ni nanang mo, alan anak ka tapdo no, adan mapasamak yaw. Baring no agbunga, kung mapilitan kayo nga agkalaysa. Nanang mo, day taman ti panunutin yun. Akit madanagan na karod. Amangan no maitulad ka kini antim nga bimakat abalasang. Gaputa maestra isuna. Ay, nasaan nga gaputa maestra, isot nagbakbagatan na abalasang. Talaga kiti nga, saan nga naasam ni antiti lalaki, so nga kasjay. Ay, kita, uray mo't si ka madanaga na garod, at nabayag nga awan ka ayan-ayat mo, italaang manin. Ay, anyan na unay tidanag yun, ayan nanang. Alan, iya po aya, kaya't mo ka de nga mapukawag dito yung lubong ka, jak man laga po, kuking ka. Ala, sa bali man di magbagayon nanang, katuan might. Ado pala nga, is-style yumot nga babae ita. Amuyaw, sa balit panawin ita. Uray di panawin me. Ibagada nga, konserbatibo ti babae ay nasaan mamatmatika kanya. Sa lepot ba ti babae din, idi unahan nga panawin. Da kami pa nga babae at sumangpot iti balay ti lalaki. Kitaam, idi unahan nga panawin. Agkaado ti anak dagiti babae.
maabot pa ti 15, 16, 20. Sakit ibagada nga na kung konserbatibo ka no dagiti babae idi ununana. Idinto nga ita. May sa 2, 3 anak yo ita nga babae. Hindi da kami. Adaw isong arod nga 11 kayo nga agkakabsat. Anya? O anya ti katawa. Makakatawa ka rin ta istorya. Nga dati ko na ni nanang mo. Pudnumot kit diti ko nana. Duape nga ita. Manulaeng ti anak dagiti babae. Idinto nga hindi nana nga panawen. Idi saan may nga high-tech ti teknolohiya tayo. Teknolohiya da kunak kuma. Agit makaanak damot tinasuro ka sang apulo. Ay na, tirason na day jay. Kat gaputa saan da nga aware iti family planning, awan pwede iti siguro awan pwede aramaten da idi nga pag birth control, tikid di bagam, idi aging ka ita, naaaram kay nga babae, anya? Tila da nga bagbagam rin hato. Saan ka di nga peso? Iso nga rin nga manugot kan nga. Ag-check-in ta kat addan mapasama ka data. Maganatan ng ni nanang ko. Ti kayat nang agkaanak ta kanon ta. Kiti sige. Ti kayat na agkasawa ta kanon. Akit nabayag nga ibagbagak keng kan. Ureg kalay sa taitan ko nakpedi. Wen ka din, Renato. Ay na, sigurado ak nga magustuhan nak ni nanang mo. Uwin nga rod, magustuhan na kan. Namin ano ak pa lang yung medyo balayo. Magustuhan ako ni nanang mo. Diyan mo dahil nga bakit. Basta lakid di napudno kanot panagayat na kanya. Asawae kon. Takayat na kanot ti agapuko. Damagin pa numanot kayat na nga apuko. Baka kayat na ti 20. Sobra ka mo. Kung kunaklaan. Sa bagay, uray ado, kabaylan talakid di nga biyagin nida. Naragragsak, saan ka di? Ay na, kumaman ano si Kati Agsikog Renato. Anya? Siyempre, narigat mo tagsikog. Uray no jak pinapadasan. Ang mangkumot ka dagitam mo. Ay, uray 2, 3, kasyay. Umanayan. O di iso. No iso ti kayat mo. 3 nga anak. Ape nga napaulimot ka. Panunutik laeng. No kumasaan nga nagsabat ti dalanta. Amangan no, jak pa nga mapanunot na kita nga banag. Ti anya, ti maadani ti pamilya. Iso nga, nagasat ka, nagsabat ti dalanta, kasta ka di. Ala, bako, talaga nga, sobrang bilib sa sarili, Ibagam nga minan, aminim latan. Nga, napigsat ti karisma. Napigsat ti sex appeal ko saan ka di? Aileen? Oy, deta ka manen. Sumro ka manen, Renato. Sika nga talaga. Iso nga kasta, di kita kagrupom. Deta grupo yung riders, Kata, sobrang bilib sa sarili ang president. Pati yung mga members. Oy, saan Tigiti bagam, napudno nga agayat ti presidente, iso nga dagiti daduma, dagiti ka grupo na, napudno met nga agayat kas dyan. Nga ta? Kutuan. Dati lang nga ti mesa nga kadwayo, idi nagbrigada eskwela kayo, kasla langan at playboy. Asino? Dati mesa, dati natayag. Isaan? Napudno mo tagayat day dyan. Awan apulos. Ti kagrupo mi nga saan nga napudno nga gayat. Takagura mi ikatin minokwa. Iso nga no adaman inik-ikat mi idin. Kaya't nasawin, saan da nga napudno ka dagiti asawa da. Iso nga aging ka nga siyak ti presidente. Jaki palubos, nga adaluko-luko babaero, manang gundaway, manang lilaw, nga maisali ti grupo mi. Kung kunam salang mo't data.
Saan? Tultula din mi ngamin dete grupo ni Kasin Yung, ni Jay, Nemars Studio. Ah. Loko, awang pe grupo na idi. Awang pa'y motor na idi. Ay. Kasta ka di. Ay, tiket ko sawin. Di ka madanagan, Aileen. Naragsak to ti bangunan ta nga pamilya. Iso nga rugyantan ti agaramid. Ganon? Sika nalaing ka nga sumegway. Katagpay sunod. Iso nga data dito Iso nga rugyantan, Aileen. Basta di naktulok-lukwen Psst. Presidente ko naman. Presidente. Ito yung... Aileen. Renato. Maylin. Ano na kita may ibagbaga nga? Saan ka nga? Saan nga niya? Saan ko nga ipatuloy nga damagan? Anya day jay. Baka baka makagura ka. Saan? Iba ka, alada makagura no saan mo nga ituloy nga damagan? Agpudno ka dito ibagbagada. Ada nga min ibagbagada. Nga anya nga rod. Nga, no ka maestra, saan ka nga? Saan nga anya? Saan ka nga naimas nga kapanakpak? Saan ka nga naimas nga karinumansa? Anya? Saan ka nga naganas nga kanaig? Taapay mat. Yak man na mo. Narigat ka nga maisuro. Anya? Diyan mo Gapo siguro ta konserbatibo dakat di da kahit nga padasen di kiti na dumaduma nga style win oposisyon iti panagnaig. Ganon? Uy. Ang saan mo't siguro ko na. Tadamat ka grupo mi nga. Maestramot. Iti nobya na. Asin no man tinangibaga dayta saan nga pudno dayta. No, kasta. Open ka. Open-minded ka. Kaya't mga padasan na kita na dumadong mga style. Katuan apay gapot ta maestran. Di kami na mo, gapot ta maestra ka. Dagiti basic lang ti kayat mo. Ay nagbidot kayo, iti panunot yun no kasta ka, kasta ti pamati yo, ha? Baka nalalaing kami pa nga mamaestra, nga mang paragsak iti lalaking dagita daduma dita, ha? Ay kito na. Amuyo ka di, nga kung nadigiti maestra nga padak kada asawa na, no ka no ma-stress da, kadagita estudyante da, dagiti asawa da ti pagipapasan da. Anya? Nang runa kadagiti nga panawin. Nga ure no kasano kanot pungtot da. Ure kasanot pungtot da kadagiti estudyante. Handamot mabalin nga bauten tabawal. Ket inton makaawid da. Dagiti asawa danton di pagpupungtutan da. Di ka asip ay digiti asawa da. Dangran nga ron digiti memestra digiti asawa da. Saan da nga dangran? Kasano nga pagipapasan dat pungtot digiti asawa da. Kat amumlatan kastoy ni. Ni. Pinagdatalak mo ten. Katwin Tasyak ti rumabawking ka. Ibagbagayo kit din nga saan nga nalalaing dagiti memestra kas kanya. Tapno ipakita keng ka. Mr. Renato. Ma'am Aileen. Uray kas kasano. Nalaingak mo't may panggap ka na nga banag. Talaga. Ketwen baka malipatam ti anya. Baka malipatam ti ag-overhaul no maramanan nak. Anya.
Baka malipatam tagtarimaan iti transmission kada makmakin at lugan. No, mapadasam ti romansak. Anya, baka malipatam ton ti agtarimaan iti lugan. No, mapadasam ti panagkabalyok king ka. Ay, talaga? Kitwin ha? Kahit mo? Alaman nga Ruth. Ay, alaman. O sige. Sige. Tapno no, di yun to panunutan ng nga lalaki. Nga dagiti mamaestra. Kat saan nga nalaing iti romansa. Alaman nga Ruth. Putis ko. Ure mangkid di. Agkak ti amin ka paset ti bagim. No iso ti kayat mo, Renato. Saan ba't nga literal nga alaman nga Rod, Aileen, magustuhan. Kahit no iso ti kayat mo, iso ba't lagayam nga maestra ti kayat dati kagrupok. Nalaing ba't gayam ti maestra. Anyan to lagi din no prinsipal. Agore ka. Apay. Kaya't mo sawin? Dagiti maestra. Amudamot. Ti anya. Amudamot. Ti aglulipap. Ay na. Basic lakada kami dayta. Ganon? Kayang-kaya na ganong agpaiso. Aileen. Mugdo saan mo nga isarding itayin. Kasla aglipasak pa itayin. Gaputi ganas na. Madlaw ko matkat. Madlaw ko. No ti medyo agpatangkan kan. Dandanikan ko na. Iso nga insarding ko. Ay. Saan ka di nga nabayag nga di ka nakirelasyon? When? Nga may di college na. Adan ba't nagbaling nga nobyo kiti? Sige. Agdatakalat na. Daytan. Taagkabalyo akon. Tapno saan yung ibagbaga nga da kami nga maestra, basic lang ti amuna. Ay, saanin? Saan ko itong ibagbagan? Ay, proud na proud akton. Nga ti kaayan ayat ko kat maestra. Dapat lang. Ket? Renato, ipagpakaw na king kan. Anya. Amang ano, malipatam ton ti tarimaan iti lugan. Iti makina, overhaul. Tarimaan iti transmission. Ay, kit ure mang kit di. Basta saan ka nga malipatan. Kenjak malipatan ti ganas ti aramidim kanyak, Aileen. Sige, day tati ko naman. Pukunin nga panaggiling na. Diyos ko. Igiling-gilingin ni Aileen. Giling pa ila dayta. Jack pa'y nagkabali. Ay. Unay. Kaslaman lagpulpuli gusti lubong ko na Aileen. Agredi kan? Intan, tumaray kan? Anya? Tumaray ka na. Tagkabalyo ako. Renato. Aileen. Aileen. Renato. Naglaing ka nga talaga kagkabalyo, Aileen. Renato. Aileen.
Kasta unay ti ragsak mi nga agayan ayat gabuta. Kalpasan nga napadasan ni Renato ti panang romansak, ti panang kawalyok keng kuana, ay na, kasla dinakmaten malipatan. At ad-adda nga nariknak ti panagayat na kanyak. Kahit masansan madidin nga adan mapasamak bikasin yung angem syempre gaputa. Amumimot nga di kami pinakasaganang agpadpada kat nagkonkontrol kami. Oreno idordoron ni nanang agsiguga kon tapno no agkalay sa kamin. Angem syempre nabit pay nga agayan ayat kami kayat mi nga patibkiren nga umuna ti pundasyon ti relasyon mi sakbay kami nga agtulag may papaniti panagkalay sa. Iuray mi nga umabot ti makatawan sa kami to agdesisyon ko nami. Naglabas karod ti panawen nga awan matidimdimteng nga nakana nga parikot mi ken ni Renato kasinyong kanayon latamot nga maparagsak mi ti tunggal maysa tunggal malagip mi makalagip kami nga agpapas. Kalpasan ti 8 a bulan nakla atakla ta idin kasinyong idita ipudno kanyak ni Renato ti banag nga insiksikreto na inlimlimed na kanyak itinabayag ga panawen. Anya baka walin na kuma no inlimid ko king kaday to eh. Aping inlimid mo kanyak Renato. Diyak kamin kahit nga daka mo. Kasano ak nga rohod? Nabayagin nga saan nga. Sa ano na nga kumitkita ti talyer ko. Ganit, padasim ti sabali nga trabaho Diyak arod amo no. Adda pa'y gasat ko dito Pilipinas. Ket mapan ka agabrod. Ada do ti master ka katrabaho jay. Mausar ko ti skill ko nga kas mekaniko. Wanangim nabita pa. Panawan na ket mabayag nga panawin nga di tagkita. Adamat cellphone. Ket no mga minimpakamom kanyag nasa ganaag ko ma. Amom ngay patpateg ka unay, Aileen. Diyak kahit nga si kanto timang biyag kanyak. No bilang laeng tagkasarta. Katape ngamin nga siyak timang biyag keng kagat alaing kamat ka ang mekaniko. Nalaing kamat adamat sa bali nga panggidam dita. Mabainak mo't no siyak. Ti anya nagpagbainam. Nga si ka, professional ka, maestra ka. Akit no awan to nga ron ti master katrabaho, no awan ti napintas nga sapul ko. Agtenag nga si kanto ti mangbibiyag kanya, ken ti agbaling nga pamilyata. Diyak kaya ti kasyay, Aileen. Kasi ka natalgad ti trabaho, siya karot. Manumot laing ti agpatarimaan ti lugan. Kit agpanunot ta, edi sa bali nga pagsapulam, panggidam. Nabayag nga naramid ko daytan. Ay na. Sibod pa di pandemic. Talaga nga maluglugin ti talyer ko. Idi nagsubli idi nagnormalize ti amin. Awan mo't lata. Manumot lata ti maawat ko nga. Agpatarimaan. Mababainak pa ino daduma. Ano daduma agkurang ti kwarta. Tunggal mapantag date. Sikat timang nayon. Idinto nga siya ko mga lalaki ti aggastos. Saan ba't nga nasisita dayta? Renato, diyak kahit nga ginadayuta. Anyat pa kadanagam. Panak agtrabaho di abroad. Sa anak ba't nga magsapul ti sabali nga babae?
Sino pengarod? Anya? Anya ay ibagang kanya. Awang kanto nga pagkabaliw. Ay na, may turan ta dayta. No, kinabailan di kita duma. Saan nga rood? Anya? Ado dagiti nag-LDR nga saan nga nagbalin. Dayta lang ulit di Jack Kayat. Jack Kayat nga mapasamak bit ka data rin ato. Nga madadahil to ti relasyon nga gabutagin na dayuta. Agtalik ka kumakanya. Kastaman dati amok. Nagtalik ka dati ay kayan-ayat na kalpasan lang di makatawin. At dan sa bali nga nabirukan na. Ha? Saan ka kasjay? Kastaman timbaga dati amok. Sa bali ang kadagiti na doon mga ulat ng hindi. At dan nasa pulad na nga sa bali. Hindi nabayagan nga. At dan jay balasyo tao. Nagbirok sa bali. Ha? Ay, saan mat siguro amin nga LDR kat saan nagbalegi. Diyak kaya't nga may sugal ti relasyon ta. No talaga nga napatig aking ka rin ato. Saan nag-ataywan? Angin, kasano nga rod mo tiriknak? Anya aya, ti problema. Ado matrabaho dito yung Pilipinas. Diyak nga rod kayat. Nakakaasi akto. Anya? Kasi ka, dagdakkel to ti matgadam ngem siya nga lalaki. Kumaano na pintas ti taray ti negosyo. Saan mo nalugi ak pekid di. At da pekid di utang ko. Gabuta. Iso nga naskin nga agabrutak. Nakautang akon. Nairugi kon. Naaprobaran pa yan. Talubusan ako ma. Ay, nakayan. Agpili-pili ka rin ato. Ha? Anya, agpili-pili ka. Pagpilpil yan na ka di. No ag panagabroad ko, weno si ka? Saan? Anya nga ron. Agpili-pili ka. Siyak. Weno deta igom. Igo? Kitagpeso men. Dita lang matipan panunutin gaputa maestra ak. Kitsi ka. Awan tinapintas nga pagsapulamita. Pakaibabaan launa yan ti dayaw mo kas nakadi. Kituin. Lalaki ak. Amo maawatan ti riknak. Aileen. Naskin launay nga siyak ti kang runaan nga. Mangbiyag kada kayo. Iti pamilyata no bilang laeng. Iso nga masapul nga agabrudak. Tay jay laengin ti amok nga wagas tapno no ti kasta. Makaurnungak. Tapno no ti kasta. Mabalin kong tumanrugyanan ng itag negosyo. Tapno ti kasta. May pagpanakkel ko matibagik. Nga kabailak nga biyagin ti pamilya. Nga siyak ti kang runaan nga agprovide. Saan kat nga ti asawak. Oo. Apin namin nga kasta ti panunot mo. Adumit di tati mas nga ti babae ti mang bibiyag ti pamilya. Kas kumadi kita OFW. Di kita adat abroad nga babae. Saan ka di nga isudat mang bibiyag ti pamilya da? Sa balyak nga ron. Siyak jak kayat. Ti kayat ko, siyak ti mang biyag to kata kayo. Kalpasanday di nga gundaway kasin yung nagsangsangit ak. Nagsangsangit ak ket infeksak ti sakit tinakim ko. Babayan iti pa nagpupok ko iti silid ko ket naggulgulagulak. Gabuta anyaman ti aramide ket nakaikedengen ni Renato iti panagabrod na. Kasi yung mabalin nga bagayo nga apay ngamin nga jak
palubusan. Api nga jak maanusan ti aguray. Angin, produkto ak iti broken family. Produkto ak iti pamilya nga narakrag gapo iti long distance relationship. Gapo ta iti time nga iti panahwen nga nag-abroad ni nanang, nagbabae ni tatang. Narakrak ti pamilyami ket ni tatang addan sa bali nga pamilya na. Iso nga when numawalbalin kat saan ko kayat nga palubusan ni Renato nga mapanag-abroad. Angim, di nakanumit kayat nga no agasawa kami kat syakto ti kang ronaan nga mangbibiyag ti pamilyami imbes nga isuna nga lalaki wenno padre ti pamilya. Anya nga kapanunutan dayta. Nasisisita pa'y importante pa'y deta igo na. Deta ibagbaga na nga dayaw nangim, deta panagsina di dalan, panagin na dayumi. Man ano ko ma no siya kababae. Man ano ko ma no ti babae. Iti dakdakkel ti matmat gadan na. Balakadan dakman kasi no anyat aramidek. Aging gaitagat saan ko ang pagpagunyan ni Renato. Panggap ko pa ikid din ti mangibagaking kuana. Nga no ipatuloy na lata ti panag-abroad na ket maminpinsanan nga lipaten na ket waswasin min ti relasyon mi. Ang imjak maaramid gapo ta ipatpatig ko launay ni Renato. Anya ti rumbeng nga ramidek kasi niyong tapnuno. Maigawid ko ni Renato iti panag-abroad na. Bueno, anya ti aramidek tapno nalagaan ti riknak nga mangpalubos ken kuana nga sa anak to nga agdanag nga amangan no isut pa kadadaelan to ti relasyon mi dati panagin na dayumi. Iti mabayag a panahon. Dahil ito nga ron ti pakabuklan ti surat pakasaritaan ti parikot ko kasin. Palubusak ka din ni Renato. Bueno, aramidik ti amin tapno saan nang ipatuloy. Ti panggap na nga mapanagtrabahot abroad. Iyon na akong tagyaman ka dagiti makaited ti balakad kanya. Kitagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos, nangibasa ken nangidrama. Dahil ito'y pakasaritaak. Kasapay kumagat na kaibatit adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak adim ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Aileen Itilawag City.